Karbi alongle Hamphang asong ke doa Tiki Karbi Farmers Association Lapen ke Karbi Unemployed Youth Association Students and Youth Council Indigenous People Justice Forum of Assam Hills Progressive Youth Association All India Karbi Students Union KSA Letumas Song Truck Senior Captain Room Pet Penal to Rankia Minaki Kikichu Palam Tigala Punalo J Lahorizan Tea State Lapen Nirmal Kumar Tea State alongle ba abagana putak sinili tumpini maike papo atipi alam ke lapulo je labangso Lahorizan Tea State Lapen Nirmal Kumar Tea State alongle labangso kahuri sayalam ti penangan arji dinglo nikan trip hot truck dulu labangso alongle aputak penangan alam diklan keceng sipan sinili tumninje porbo Lahorizan Tea State Lapen Nirmal Kumar Tea State Amphu binong etke kaciwai tang let Rubin Bromo alang like ahok pet along le Amphu lo alang li 2004 ni kan sila bang solong le kenam du Hanuman Tea State Company hasu Kolkata pe sila bang solong le sa bagan tikle labang solong le alang litum kesulai ne jok alang litum nilam pidalo lasi labang so hut ke let Rubin Bromo si namdun dalo la penapi Rubin Bromo ban labang so sa bagan kesulai ji pan all Assam Central Environment and Forest Protection CNGO men basi ba CNGO men ku basi alang li labang so sa bagan sulai bomlo labang so hut la pusidam bom api bang ke piro chuma thake Pele Khezhie puinondo lake nagala namune alang li labang so ba NGO along ci job pen kaci job pen job labang so sa bagana puta ba asong lama klang Rubin Bromo alang li pandak koson mene ko pene pati lolo laben kumadan pati ne ba pini ani chini dali dalo sita me alang li kilo ta job tidak pa pibange Pele Khezhie bange lake nelong le kaci kami pasalang li penang bol ilo la pena ke nelong le puci puti blo sita me hok pe bange lake kitilo Rubin Bromo si kenam dum ke kalong le la so puta kene tum penangan council of the memorandum system pidam lo lapen approve system ne tum paklang lo la sino ne tum kaju am tum ke Pele Khezhie kumal lo hoga Pele Khezhie kona pen se dama chi jawalong lo lapen Pele Khezhie kona raso lo kona pen lo bang se tum kaju am tum chini dam lo alang like ino nagala namune la se alang like da Assam long riya lo ba Karbi long riya lo koson si NGO long amen ke do dun ko la pen kuso se nilong le polang le kachi puong lo la si nile tumbang ke council authority CM la pen ke land and revenue EM la pen joint secretary alang itu man litum kepil kang tung la lo je la so non kangsai ke do bom por hu alang itu ma hok pet ahen pu ban insai nang ji la pen ke la so lo Pele Khezhie phan ke long le bang ke pilong le pusili tu song ga ame se me puthi blo Athege pipolo Rubin Bromo alang li thilot api alang li Hamphang ke Amphu Engtipi itu mo ke Karbi tradition na aron lo je apina jong si thilo pate apiso si land rights ke longpo lason na thak si alang Amphu Engtipi aphan si NGO ban sita me la Rubin Bromo chibo je api ke NGO ban ke Amphu Engtipi phan si laso asa bagan pasulai ji phanda kupek mono lasi Amphu Engtipi laso long le bang ke long lang ji rights do la sini tumbang ke song da ki do ana song bang ke la solong le no pina bang ke kangsa yani nale lo judgment people la si la solani bang ke Amphu Engtipi bang si long le ki people veng na po jong si people pe pote ne tumang bong sita me ba ne tum song men sita me ka song deng ma teng po nang ko ko nanda Pele Khezhie la pe Amphu Engtipi la bang so puta ke sidan bom la sita me pilo ka chiplang ke foreign la bang so long le long foreign bang lo pilo ka chiplang bang ke kidam ta joint secretary akhan Michael Timu alang li kidu unahut Pele Khezhie aphan 11 crores ta tangka pidalo compensation pidalo last in tu kaju kam tu ngala council of council authority land revenue ya la pen joint secretary Michael Timu ma kaju kam tu ngala lo je la bangso long leke pinyani ahok per hem pu jini ngala Amphu Engtipi ro nei
Pele Khezhie lo de paklang dak dia prak kosong sin compensation Pele Khezhie han pidat labang dari tum pini arjun tulu labang suk akes nakala juje la juje prak le kosong sin pidat labang suk putha gede tum pinrem na kok labang pinrem na kok council ai land revenue ye labang ke joint secretary labang KAC CM lang le tum se labang ke dai to chi anang ji labang so long le ke pini ani hok per hepu klang la case the bomb la pini ani ta judgment people la tang de kosan se la bang solong le a compensation le pini ani Pele Khezhie han pidal 11 crores ta PLO pini ani lason pude Amphu Engtipi bhasa dame pini ani land compensation pi vek nang ko Pele Khezhie konane nagaland amone phanyong se 11 crores tangka puthek pude pini ani Amphu Engtipi bhasa dame 11 crores tangka ke pina ko ahok per tangka la jando 47 crores tangka do labaso Nirmal Kumar tis te la horizon tis te along le long compensation la kido lasi ne tum chu ni gam tung la lo jen long 11 crores Pele Khezhie han pelo lasi ala tum jo si Pele Khezhie han ane samjena pidala de laso tha ahin alma ke Amphu Engtipi han pinampo ba jonsi Amphu Engtipi han pipe de 11 crores Pele Khezhie han pita atangka sa me ala tum Pele Khezhie da me chirita na ko ma de ka Michael Temu joint secretary alang ni sa me ajak kan sa me la sa tangka bang chi an na ko paso putha song trok senior ke tum chi song si poster sa me pabolo minuto je Pele Khezhie aron re pan longle nang ka chirai don putha ke Pele Khezhie ba insai nang ji la pen hem kang sam sa me beng nang ji bu tum poster sa me pabolo la pen ke CBI inquiry nang ji je le Robin Bromo de Kardita Robin Bromo kosong si kithi loma labang so putha dame CBI inquiry nang ji posine tum so dapen ne tum ninje polo la pen polo la sona ta si tum poster sa me pabolo sa me pinya ni council pen hayro churi tum samri lasi no le phone tum labang so press media koi pele tum chuni ri thulo je Robin Bromo kosong si kithi loma labang so putha proper inquiry do nang ji la pen ke prabjin pen Pele Khezhie pan ke hem kang sam beng vek nang ji la no tum pini press meet long ke pachini pan lang thi no kumar kiste la pen origin kiste la putha ke jodam tang por tame tum statement pielo akan amu ko statement ko statement itu kecipina ko mam bang na tipi mo na khana lo si niri tum ke civil operation on ke je Pele Khezhie ko mat mam khana arjun Lapen Pele Khezhie dak ke bang ke nili tum ke thekong ke kahe no lo kam biklam sin nili tum thekong ache Dimapur Nagaland dan ku Karbengong ke hoy not horizon bodo kada dudu koloni bodo je khala pu site ai hin bang ke Nilmor Kumar district si puri ko lom ke Pele Khezhie se kachrai right nasi odak bang ke nili tum thekong bang ke on illegal land enforcement lo project hai to dong dung hem brick pachikim lo tapi aku isi keman hume me bang ke Pele Khezhie da son se claim lo council pen lo horizon long RBRA dokan doan hotel doan tax long edong le ni tu chini ni sta kohima sor Pele Khezhie ke RBRA ke doan dokan along pen ta lang ni ke midur mo alang tax mong bong tapi hola ke cha long le ke cha hola tum benta kurja ke tung hem chikim ta hum pharo se a hem kurja kha tinda hem chikim lo along le dumanta alang ni ke tax tangka long bong asi la sona monit pan ke Tipusi council pada inisiatif inghon bom nang ma bang itu karji bukan ke mate la solong leke amuk Nagaland han Jordan uma la pe nili tum no ben karjolong alam nili tum ning duk pe atu patumi alam lo la ke je nili tum ning duk bang la lo la bangso kachi hoy no long border long itu la horizon pen Nirmal Kumar tiste long aputha along le putha Nagaland long am si inisiatif an lo aparim chief minister pension lo MLAs la pen MPA ke doan la pen even that law and order tum texture tum ta dak ke involved do usini tum arjlo to si tipo si Nagaland asor la so jito along le pan la initiative ke palong ve ki pa to si la an la tum ke claim dan na o la bang so lam che ini tum karbengol tum mas council lo chichini ma chichini ni ma tum karji bu ma ke la pen la an karji ke ding ningkan nerkep ningkan surkep la bangso hearing adjustment and elo sita kupi ba si final adjustment ki piche ka jo kong la tum approve combination long ke kusita kupi si ki pipe rek ma ba ni tum la tum karbo lang ko kone tum arjun ko boje
hola Nagaland na sor buda punang ko poli tunge hola Pele Khezhie pen dakili tuma mas council at kithe giding tum kupine na tuma game flang duma pose ili tuma jung tum du ko bala sun sili tum ke chini rong kupane understanding duma kupane chorap duma pada la sulong le ki jor de duma hok pete la sun sili tum ke matha na ko te people na ke ningkan sir ke so ke sharing in da pige final adjustment pitek thik ulodan je kupi koson si mane pitek thik ulong ke koson si mane alang tumhan tum karju boma baki pu boma lason le tum pete sini tum ning du part pe alang do pe tum ka chunuri lando non ta por do lang je labang solong le a hok pet ahem format vek ma kangsai pen Amphu ke vek lajime me pa kangsai labang so kangsai pen Amphu vek han piji phan lang tum por do lang songbong pen li tum ke dam tan statement ni tum statement pier lo la songbong pen li tum ke thek long ke kari tang Robin Romo hando Amphu vek non alang ne ahem asor lang Hamphang Engtipi alang ne si la pakan ka do idan non tame alang chelang kom do long vek kilong ni vek abang pi nang ko ko non Hamphang Engtipi hando la pen li si lam ko ni li nang li tum a china boy pen ali tum ni pa chiri ji lang lo la bang so long non amat NGO tum jitu hola bang so apor ho jitu NGO men pen si long lagi nang komen pen non NGO botung kachi jo bundo tapi NGO tum game pen si komane naga panungka komane council panungka lason ta kikang aro komuson ta donang na ati people na puludang te NGO matma pulung te ni kui bang ke ningkan non ningkan cap ningkan cap ke pleng lo bang so kes ken latung si NGO yang si labang so tia garden tea state yang si latung si lana bom lang pulung te pini labang so kes sedang bom da lang tu men do dum sta pini bangke bahini abang pul abang payment si klang lo lage Pele Khezhie pen Hamphang Engtipi han lo la bahini ang bong pen kilong ji meme ba kilong vek ni puni tum ki jong dan ni lage am bong ke Hamphang Engtipi han lo Tok senior captain itu labang so Pele Khezhie pan nep nang ji tu tu pudang kelap hano je kidam tang nikan surihini ra kre thom anikan khakhati thana lo kes ki pitang do je Pele Khezhie pan kipathi lo ra putha ke dak kidam let Robin Romo ha kipathi lo ra putha kes ki pitang do je labang solong kachirap dun dokok ta hai kolam do lap athege pora dak pen Robin Romo hem men kibar hu kipchipon a bag documents anta halaso kithia hot available abang apun long le chali documents na available li lasi labang so ke documents ke thang ri lage long le pata la Nimar Kumar T state la pen la horizon T state labang so long le akagos an ke hadak si dolablo documents an ke sistema so documents pang guide dalo pote matha me melo handek me melo je lake Pele Khezhie plan laso pena jo Amphu Engtipi a hema so ba khakhati thana long case pido sistema pinya ni me de inang ne de la so ko la so Pele Khezhie pha la si pinya ni tum puthulo je khala so kedam ta ni kam case ki pita po pinya ni summary posine tum sistema udun thuna ko lo je la so putha kicheng pe ne tori do thuna ji CBI enquiry donaji komasi pathi bek ma lakhane banji poli tumpu na ko labe Pele Khezhie longle kithi aputhak stame do lasi ahok hepe longle kithi aposi ni tumake ba kachi krong bodi aposi ne nangji ubare tum ninjena ko 2013 linkan ho 93 2013 under section 468/420 IPC lahan lo first page kata IPC bang IC itu is number 1 kira so long sitok lo je dake isi agreement la lo lahan lo power of attorney lo agreement lo lake pip lo ro NGO la pen Amphu Engtipi di labang so power of attorney chi tok apolo lahan lo dasi pulo je pini pen ke labang so long leke
Amphu Engtipi hasi pek lo walu dadu lo lasile tum la so hin mensi Amphu Engtipi alongle pinangji ki jong po ini dadak kerangke mai kami pun bangke lakukan lo, ini tu penang asong do, ini tu cenderung pepun sila bangso kerangke mai ke kipa pun itu, terus mopen setamina tu mar tu cini pun lo, office kami ini tu misi sodak pen council pan setami ini tu pacin kan tu mana lo, de Karbianglong, mati asam alongle ini tu kemamian naga apa ladak kedu Karbianglong mati asam along kedu kali pin labang bukan itu longle icet tapi detik usin itu pola poster hutam ini tu posterin selam musam ini tu ada tar poni lo paklan poni lo rak pacin lo kapen non le thot setami ini tu labang su asemi bang semi asong lo nasi lasu ateng dan sini tu padang mikor po lapen ini tu council kita gini memang CM lapen ke revenue yang lapen ini semua land and revenue putar lah tu man keconi dengan tu mah lalu le labang so alongle abang alam ki putar prabjin men dipat tu ponji pan lapen halabang so prabjin men dipat tu ponji adim tamis ini tu kacing hon anjir Amphu Engtipi fansi laso alongle ke kosong tu rightful owner lo poisa pen alam pan prabjin pen labang soa long liap putar alam man ke alam ki bangke pajut poi fansi suning rig lo